People are easily manipulated and I see it every day. Luoy kaayo bay. The thing about manipulators is that they are so good at it that you can't see it. Miski giharap-harapan na kaog inamaw. My goal today is not to teach you how to manipulate people, but for you to see the signs na gimanipulate na ka. Here are the signs of a manipulative person. Number 1, they instill doubt to yourself. Kana ganang ipa-feel ni mo na di ka kabalo or kulang ang imong skills or knowledge sa isa ka butang. Ang mahitabo mo gud ana, you will feel doubt about yourself. Mag-wonder ka, sakto ba niya akong desisyon? Sakto ba niya akong binuhatan? When we feel doubt, we tend to ask other people's help. So diha na sila mosulod bay. I-push kanila sa ilang hidden agenda or self-interest. So be mindful. Stick to the facts and believe in yourself. Number 2, the pedestal move. Kanina person bay, grabe kini siya mo daig. Idaig ka sa tanang butang. Kanina person bay, mo gamit siya flattery to take advantage of you. Naman jud tao na grabe kay mo appreciate, no? Pero pag makita ni mo sobra ganay kaayo, be careful na. Classic example, mo ana dayong babae. Gupuhan ni mo dung punsoy. O, ang mata o, gilak-gilak. Macho pa jugayo. Unya ikaw, kabalo ka na apiki. Unya, imong lawas. Apiki sad. Magbantay na ka, anabay. Ang uban sa atuagod, mang blush dayon. Mubaga ang atay. Sumpayan dayon sa babae. Na palit ag red horse, be. Nya ikaw, kanibaga ng atay, palit ag red horse. Not just one case, but 2. Kay gwapo lagi kayo. Macho pa jud. Bay, ayaw padala, bay. That is a form of manipulation. Ibutang ka sa pedestal para makuha niya iyang gusto. Another example na grabe kay kakumon. Ang mga babae, daygon ka sa laki na ikaw ang pinakagwapa sa tibok kalibutan. Nawa na gyud makatupong. Unya ikaw ang pinaka-importante para niya. Ibutang ka niya sa pedestal bay. Para motilaw ra di ay pastilan, sakit. Ayaw pailad bay. Be smart. Kung over na gay pagbutang sa pedestal, atras gamay. And be vigilant. Careful lang kita. Number 3, the constant victim. Have you met a person na siya sakto permi? Manipulators like this will always find a way na i-blame sa others ang ilang sayop. Miski unsa pay buhaton, sila lagi ang sakto. Smart kayo na sila bay. Mura na sila naay pointers. Mura na PowerPoint ba? In order to justify their wrongdoing, they can manipulate people of thinking na sila ang sakto. Ang buhata bay, ayaw pa outsmart. Buhat sa PowerPoint in order to prove na sayop sila. Again, always base it on facts para kita yung katag kinsa ang sayop. Ayaw pa manipulate. Number 4, they spread false information to others. Ani maguna siya. If ma-spread na sa mga tao ang wrong information, mas daghan makabalo, mura na siya mao ang tinuod. Mahimo na siyang sakto or truth sa mindset sa ubang tao. Mura mga politician ba, they spread wrong information to manipulate people. Not necessarily correct, not necessarily the truth, pero daghan makikabalo, daghan magtuo na sakto siya. The manipulator will have an advantage kung unsa ang outcome na iyang gusto. Be careful ani ng mga tao bay, palayuan ni nila. Very dangerous people. May pag-atubangon ka kaysa gihinay-hinay ka og patay patalikod. They are engineers of the outcome of every situation. They are masters og kaplastikan. Palayuan na nila bay. Number 5, the flirt. This is a form of manipulation na makita nato permi sa movies. We always see it, but ma-fall dya punta. When people flirt manggod, muratag mo baga atong atay, or maibog sa dag-apil ba, labi nagwapa or gwapo. Mag-think dayon ta na maayo siyang tao, or vibes mo, or wala siya hidden agenda. Most of us are people pleaser. So, if makakita ta na naay nihatag attention nato, or nihatag interest, kidhat, kupot kamot, igat-igat, shot dayon tas taro. Some people true nagigopahan or gigopuhan jud nato, but still be vigilant pag naay mag-igat-igat nato bay. Basing i-take advantage na ka ba? Wa ngay mahabilin nimo. Nga. Number 6, they take advantage of your kindness. Manipulators target insecure, sensitive, and trusting individuals. Be careful. They will spot you and use you sa ilang needs. I'm not saying don't be kind. Kay para nako, bahala na kita ang mailad, kaysa kita ang nangilad. Kay ang gaba bay, sus di gyud magsaba. Unya gabaan na gyud ang animal. What I'm trying to say is ibutang sa lugar ang atong pag-aanghel. Number 7, the master manipulator. Para nako bay, mo na siyang pinaka-dangerous sa tanan. It's because they will use the things that you crave the most. Makakita na sila sa imong weakness and they will use it. For example, naglong kag affection.
they will let you feel loved and cared for. Pag ma-feel nila na fall na ka or in love na kay kastanan, iyan ang bawion ng love or affection. Ikaw, mag-itoy-itoy na ka, kaya na-addict na ka sa iyang care o love, magsunod-sunod na ka anabay murahag itoy. Another example, kay mag-crave ka og affirmation. Kani mga master manipulator bay makita nila insecure ka. So ang buhato niya, iyang i-feed na imong insecurities, hantod mag-crave ka sa iyang affirmation permi. Unya, pag maka-feel na ka ana, iyan ang kwaon tanan. Mura na kag approval addict. Tendency, you will do everything to please this person. Number 8, the plain ignorance. Kana ganing ma-corner na nimo ang manipulator, muana dayon na sila na, hala, wala akong kabaluan, oy, kasi gaingon. Mao nilang gamiton as last resort, mo deny sila sa ilang sayop, manghunaw sa sayop nila na binuhatan. Pa-blind-blind ba? Sus, kalami na lang yung tiwasan. Ang worst bay, kay muana sila na, I don't owe you an explanation. Of course you do. Sakit sa baya, basta binuangan ka and you trust the person, at least man lang ba na ilang gi-recognize na sayop sila ug magsorry sila sa ilang binuhatan. Daghan pa kay form of manipulation by og mga traits. So if maka-think ka of more signs of manipulation, just write it down in the comment section. This is Choi Tabay. Don't forget to press follow to more videos like this. Bye for now. Where you